kubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengani wami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengani wami soloze emoyeni bakithi It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebede, and this is the Zipra Liberation Archives, the program where we tell the stories of Zipra, what happened, and the history of the liberation struggle. I know a lot of people want to know, a lot of people want to learn, and a lot of people don't want to know. Those are the things that we need to live with. That there are some people who just don't like the program for whatever reason, and they wish that the stories will never know. But anyway, it is what it is. Our duty is to tell the stories and talk to those who are alive, who still have a chance to tell the story. Ngoba imbali can only be written by those who participated in it, and our duty is to make sure that abantwana labazukulu will get at least the near accurate story of what has happened. So today I'll be talking to umama uSusan Ncube ovelela khona ngale esikhalangeni ePlumtree. Her war name was Nokuthaba Ndlovu. I mean, always sometimes people ask me, "Ndawutsho ukukhuluma labantu bePlumtree?" I mean, Makaranga participated a lot in the liberation struggle because they were near Botswana and all those kind of things. So they really played a big role. So you, after all, in the Kalang. So you will see more of these programs. But Mama Nyala Mugera program. Yeah. Maybe singaqala ngositshela ukuthi lina lizalelwe ngaphi and your early childhood likhulele ngaphi. Ibizo lami nguSusan Ncube. Ngizalelwe ePlumtree esigabeni seNyele under uHeadman uMzwanyane, uChief nguMphini. Ngizalwa koKula Ncube. Ngizelwe ngomnyaka ka1962 la ka24 February ngo1962. Ngizalwa emzini wakoKula Ncube. Ngikhulele esigabeni sePlumtree khona phana eNyele. Ngafunda eNyele iPrimary yami grade 1 to grade 5. Then isikolo sethu sasicina ngograde 5 unfortunately eNyele. Then I transferred to Chihanga Primary School where I did my grade 6 and grade 7. And after that kwasokungu 1974 sahlala. Ama chances were very low ukuthi udlulele phambili ngesikolo. Isimo sasingekho kahle. So from eNyele lale siye Chihanga ngenyawo? No. Yes, ababe ngalabantu esikolo babehamba ngenyawo, but mina I had my cousin brother wayefundisa khona phana uTawen uMperi owakukhuphe wayefundisa khona phana. Nguye owangithatha ngahlala laye. Sasihambe lo mntaka mama omncane laye wayihlala sasihlala sonke khona phana. Kwaba lo teacher omunye owakonkomo yena wayengakonkomo umntaka mama omncane. Wafika wathi lami ngihlala ngedwa ngicela udadewethu lo wakonkomo ngihlale laye. So sasihlala eSchool Cottage. Then sasihamba ngama holidays kumbe ngama weekends siyabona abadala ekhaya. It was a walkable distance nxa ungahambi every day. Of course abanye they were going every day, but now we that lucky ukuthi sihlale eSchool Cottage. Then from there izikhathi zahamba kwabonakala ukuthi sokusiza isikhathi sempi sasesivele sesiqalisile sokuqalisa ukuxokozela nje kumenyezelwa oJane Ngwenya bememezela emaredweni kwabanjalo kwaze kwafika isikhathi sika 1977. Ngo1977 it was December, January khonapho sasilima isikhathi sokulima sona isana izulu lisina. Silima khona phana thina sahamba salima emasimini akhatshana. Sathi siphenduka sisikhulula inkomo sizofika ekhaya. Sithola ukuthi imizi yonke abantwana bathethwe, ama gorilla abuye athatha abantwana bamisa inkomo zasala zimile labadala abantwana bonke bethethwe. Thina lo mntaka mama omncane we so worried ukuthi abanye sebehambile thina sisele basincenga abadala la kusesifuna ukuhamba saqinisela sikhona phana ekhaya.
kwaze kwafika isikhathi sokuthi kubhulwa amabele ngabo May June apheli. Nxa ephela laphana lesimo sasingasekho right labo sebecabanga ukuthi ngabe siyasuka siye kwenye indawo. Umntaka malume wayendele eGongwanyana. Kwasokuthiwa ngcono siye kuye ngale sizama ukuthi siyocatsha eFrancistown. Sahamba ke safika kuye ngale kwasadingela omunye unkazana sa crosser umfula lwana kuthiwa ngumkhwebana yini oyehlukanisa iPlumtree leBotswana. Safika ngale samelela istimela the other side of the borders. Samelela istimela ntambama sagada istimela safika eFrancistown. Kwasokungwabo June sokusilanda oJuly khona. So leminyaka emingaki khona? Ngaphi? Wawuleminyaka emingaki khona? I was 15 years old. And I was the youngest lebantwini engangilabo empini kuleyo ndawo engangikhona. Right, sesifika laphana eFrancistown, safika sahlala. Sahlala kwasekusithi kwelinye ilanga nje ngaphathwa ngumkhuhlane wenkomo lokuvuvuka nje. Asengisiye esibhedlela se-General Hospital eFrancistown. When I was there, I saw omunye usisi wekhaya, isihlobo sethu, ngiyamthinga umamncane, uPhani Irene Khuphe, umntaka Machenge. Uyangilanda uyambingelela. Uthi kathi Suzemdingani la. Ngathi ngisesibhedlela wena ufunani? Wathi mina ngisuke enkambeni yama refugees lapha. Ngathi udingana enkambeni yama refugees. Wathi thina sesibuyile sonke akula muntu osekhaya. Imizi yonke ichisiwe abantu bangini bonke yonke umuntu khona apha eKempu. Ngathi okwanini wathi kuyenzakele last week sikhona. So nxa liloku lihlezi khona apha lizasuka lapha liye ngaphi ekhaya kusela muntu. Imizi ichisiwe abantu bonke bala. Uqinisile ngiqinisile ngakutshela manga nje umbona ngikhona apha. Yabo babebuyile ama refugees begula bezokwelatshwa. Suke lapha nami qeda ukwelatshwa ngifike endlini ngibuyele endlini ngifike ngitshela usisi wami ngathi fike phi lapha ekhaya kuthiwa abantu bonke sebemizi ichisiwe abantu bonke bala thina so sisahlaleleni khona asithatha izikhwama zethu lathi siyengena ngoba sasivele sifuna ukuya empini ngoba sathola abanye behambile sadinga indlela sabadinga amagorilla sangabatholi ngoba besithi bangafika endaweni bathatha abantwana bahambe kwesikhathi ukuthi balahlise umzila wamabhunu. Isikhathi sethu ke laphana suka start izikhwama zethu lathi sidinga wayengilayile ukuthi inkamba yakho ninga sabuza khona phana lathi sasibezwa lapha babe bangakhona umsindo behlabela sabe sifika singena bathi livela ngaphi sathi sivele ekhaya eZimbabwe. Basivulela basibhala amabizo lathi sangena sanikwa abanye sanikwa indawo yokuhlala khona phana safika lathi sahlala eFrancistown. Ngafika ngathola umumo osutshintshile akuphumeki akuthini labadala labo kuthiwa bachisela imizi baphakathi asababoni asakwazi lokuthi senze njani. Lona uthi kathi wena uqamba manga ngathi angiqambanga manga kwathiwa abantu bakhona lona wayesehambile sathi lesehambile integisi imithetho isehambile eZambia. Abadala sabatholi akusela lamuntu omaziyo yedwa asuhlangana kuphela nama strangers. Safike sihlale laphana sihlale. After 2 weeks sesivuka kuhlatshelwa kudliwa suhlala labantu ongabaziyo kuya politicizwa vele litshela ipolitics ukuthi ibhunu linjani liyenza njani nokucindezelwa esasikho khona ingikhona uqalisa ukubona ukuthi laphana bekunje ungikhona uqalisa ukuvuleka ingqondo. After 2 weeks ngeviki yesithathu ngizwa sisibhaliwe amabizo lami ngabhala ibizo lami kwathiwa selisiye eZambia. Lungisani izikhwama zenu salungisa izikhwama sathathwa imota sahamba sayi airport eFrancistown. Safika laphana sangena intege yabuya sangena lezi khwama zethu yasibhala amabizo nje singena kwaphana singena kuthiwa sesiye eZambia. Safike airport eZambia yaland intege safike eZambia. Sifika laphana sathola simelele kulama trucks kwakuthiwa ngamazili ama trucks ayisetshenziswa khona ngale. Safika sangena khona phana kuma trucks lawana kwasokuntambama intege yafika sokuntambama. Sangena sahamba umango ukuthi siyefika kuleyo ndawo kwakuthiwa yiVC lapha engafikela khona. Nxa sifika laphana sithole phandle kwegate laphana phandle kwendawo yakhona khonapho esasifikela khona imota ithe ifika sathola amagorilla phandle amasotsha ayesengamasotsha ngaleso sikhathi. Kume abantu engibaziyo laba abathathwa esathola bethethwe. Nangu Belinda abona uBelinda mange Belinda selapha selisotsha senguyomisa imoto. What? Stop, hold on.
wami udrive. What everybody jump out. Sathi siyathi tatara bathi hayi manini hlalani phansi, sit down, sahlala. Waqalisa ukubuza udriver libanga ulabantu abangaki, wakhuluma inamba. Wathi alright ngenani lepaka laphana, wangena udriver. Stage fika laphana wathiwa ihlali sayihla. Xa sehla laphana kulomunye wayemile lapha bayenza ama-line amabili nje ukuthi siphangise. Uqonda lapho kuthiwa qonda khona, uqonda sifika sima ngalami ngafika ngama khona phana. Uyakubuza ibizo lakho lekhaya uyabhala. Ngapha eceleni vele ibizo lakho lempini vele selikhona, nangahle ngaphiwa ibizo lakuvele likhona lapho. Kwathiwa wena nguNokuthaba Ndlovu, yilo ibizo osulisebenzisa leli ka usakuphinde ukhulume ngalo lisakhulunywa nxa sesila vele unguNokuthaba Ndlovu, yilo ibizo lakho. Hayi ngadlula nami ngayamela ngalo. Saphiwa izindawo zokuhlala sahlala. Kwakuvuka kupoliticizwa, kukhulunywa ngepolitics, sitshelwa lokuthi umkhokheli wethu uNkomo, sitshelwa la ngama-commanders ayekhona khonapho, liyana eyi-civilian camp kwakuthiwa i-Victory Camp e-VC. Kwakugcwele abantwana, kugcwele abantu abadala, kugcwele wonke umuntu ekhonapho. Sisiyafika laphana sathola kule first group, kwakuthiwa i-first group yemkushi yayisihambile beye ku-training. Ekukhethweni kuyiwa ku-training laphana kwakukhethwa babekhangela nje ukuthi unganani. Then nxa ulomzimba omncane kulapho ilalinegotiate khona ukuthi hayi mina ngileminyaka emingaka, loba lingibona ngimfitshane kumbe nginjani kodwa iminyaka yami ingaka. Mina akuzange kube lesikhathi sona ukuthi ngibuzwe yonke into. Babebona ubude lo mzimba, babona ngingumuntu omdala, kade was the youngest lapho ngase ngale 16 years. Ngase ngile 16 years khonapho. Sahlala laphana ngubuyisele emuva laphana ongakayi training laphana. So you get there, you see abantu abaziyo, they've changed, you know, now they're giving instructions. Does it make you excited or suqala ukuthi lapha sikade ngikhangelele la? Well, into leyana mina I was not excited. I don't know how I can term it, because nxa ubona umuntu okwaziyo esendaweni uba lesibindi. Unlike ukuthi uyefika endaweni uthole ama-new faces njenge-Francis Town, kulapho engangani ansakwazi ukuthi lapha singeneleni kumbe kunjani lapho esiyakhona, ngoba I saw only new faces, abantu engangabazi bodwa. But semfika ngale Victory Camp I saw abantu engibaziyo. Ngabona umakhelwane wami esasidla sonke uTehile Ndebele, umntakapuluko usobhuku wethu, nguyayise logistics lapho kuhlala khona ukudla. Obelinda beyibo ama-commanders ayikhangele khonapho, beyibo abakhangela yonke into ukuthi kwenziwani. But kwakuphilwa nzima vele, kudliwa nzima. Ukudla of course kwakukhona, but awungeke usuthise abantu bonke labana babebanengi soyana. Hayi kitchen lalikhona, zibulawa inkomo, izithebo zibuya, inyama zibuya, but kwakudliwa nzima. So like usekhaya awukhumbula uri kunyele, you know, akawilila radio and all these kind of things. They are talking about war, uJane uyaniki. So image awulayo usekhaya versus what you see. Mina I thought ukuthi ngosimemezelo sika Jane lesiyana, I thought ukuthi ngizathola iKenani nje ngizafika enxe ungena laphana kuthiwa nanku bhobho wakho, wena uzahlala lapha ube nje umuntu ozihlalele kuhle. I didn't know ukuthi silanda ukuhlupheka okungakana, kwakuhluthekwa. And ukuhlupheka kwakhona kunzwisa usisi. At this hour I've got nothing. Got nothing at all. Akula nto engayilwelayo. Angila lutho, angila land, angila anything. I don't have anything at hand. Engayitshengisa umuntu ndakandile kumpiyo kokukwanto kabata. I've got nothing. I don't have anything. So you then go through the training, liyafika eMkushi. Do you find worse conditions than VCO sokungcono? Nxa sokuyiwe eMkushi siyagada izimota kuntambama. Sesikhethiwe abaya ku training. It was a brigade because it had 1st battalion and 2nd battalion. Company kwakusiba lo company A, B, C, D ku 1st battalion, kule company A, B, C, D ku 2nd battalion. It was a brigade. Each company yayilabantu, platoon maybe yayile 30 platoon le langale all over kwakunjalo. Sesingenile ezimoteni sesiye training. Hamba usuku bonke sizafika nini sidlule uthabe ubona idorobho uyedlula bonke okhithwe ondola bonke sisekucineni khona lokuthiwa yiMkushi.
sasafika ebusuku khona sifike laphana kwakungasachiphanga laphana sifike sisehle ezimoteni liqalisa ukubhalwa futhi kwakuhamba kubhalwa abantu yonke indawo libhalwe futhi ibizo lakho lekhaya ibizo lakho lempini kwakulama instructors ama-instructors esawathola ngale is that first brigade eyaqala ukuya centa ngale eMkushi abayibo abaqala ukungena etraining thina we second group yeMkushi and it was the last group akuzange kube labanye abaphinda bahamba ngoba kwahle kwaba kubi after i-bombardment sifike sihlale laphana sivuke ekuseni ama-intro So sabacabanga amanye ama-instructors akhona kwakulabo bani? kwakulabo osi sengu-osi Mandu kathesi kulabo ntombi ezizweni she's still alive beku-Air Force kulabo Blondi kulabo Otres kulabo Kumbira ekubaba kulabo Public wayengoyisikhalangeni wayenguyikhomisa wethu Chief of Staff uNtatshana wabhubha uCamp Commander uPhinda la wabhubha abaningi kakhulu owayengu-instructor wethu we-company kwakungunamo ngike ngakhuluma la recently she's in Harare angisabakhumbula kakhulu kuleyo i-company mina ngangu-company A first battalion company A platoon A I was the company commander of the company sisuka lapho silapho eMkushi kwakusetshenzwa kwakutrainwa hayi kudlala e-VC e-Victory Camp kwakungalalutho olwenziwayo it was almost civilian life ngoba kwakungalabantwana labantu abadala lani labasebelimele abaphendukileyo kanjalo so sesifika ngale kwasokuyi military life you can imagine a-training sasivuka I think ngabo 3 o'clock sigijima every day sigijima uqansa amagoji uyehle exercises uyehle nxa sisiyafika laphana siphenduka maybe ngabo between 5 and 6 o'clock uphendukele emfuleni vele usuwafuna amanzi kaqanda it was cold sahamba thina ngoJune it was cold vele awuzwa lo mqando ufikela phezulu kwamanzi uhlugezi kwakule jodo elinye elaligejwe lamazambenzi elalilesepe esasigeza ngalo siwatsha ngalo ama-combat ethu fika laphana ugeze usuka laphana suhamba kumbe kuloku yiporridge ekitchen lethu uhambe yokudla kumbe akula susiya kuma lessons. So you could go for training and find that there's no food. Uzayizwa ubuhlungu bayo ngesikhathi sesiya ku bombardment sasiloku siku training thina sasesiqedile of course we're waiting for i-pass out parade but by the time esasimelele i-pass out parade we were bombed. So nali trainer for how long before bombardment? 6 months before bombardment. So 6 months lezi ligijima every day daily awulala ngalamahara. I've always heard people bekhuluma kwakuvuka ngo-3 nalilala sikhathi bani? Ukulala it depends ukuthi liyafuna ukulala ngodom mother wenu wena lwana u-instructor wena elalilala laye owayenguye olikhangele ngoba sina sasilala lo nami ongu-instructor wethu we-company nguye sasilala laye so kwakusiba lesikhathi senxele sokuthiwa sokulalwa kathesi asilale nini uzalala those hours maybe kumbe 4 hours 5 hours sezikwanile uzwe 3 o'clock sokukhala impembe sokumele livuke ligijima. So maybe to get the picture, let's get the routine. Nalivuke ekuseni ligijima libuye lidle porridge then you go for lessons. Yes. Maybe from 9 up to what? Up to lunchtime. After that what do you do? Selisiye canteen kitchen lethu kwakule kitchen lethu elali umdala wayesekitchen wayengumdala wecholo kwakuthiwa ngumhaso wayengumuntu omdala nje la wafela khona ngale ngebombardment umdala lowana awayisiphekela kuhle wayesigcinela ukudla khona ngale yonke into usasithi nxa sisuka kuma lessons sihambe siye kudla
Xa kukhona ukudla khonokho nje lihlephunelane kwesinye isikhathi lifike lithole ukudla enxe kulokuyisithwadlanyana kwakulomfula laphana umfula womkushi khona pha nxa uqeda ukuthatha isithwala sakho kungala sithebo uhle uthatha iplate yakho uthi so ukha amanzi uthatha isawudo ufake nxa ungofuna ukutheba ngamanzi nxa ufuna ukutheba ngesawudo loda uthebe ngesawudo usuthatha amanzi lawana ukhe unatha ongakwanisa ukutheba ngamanzi athatha isawudo ukuthi nje azwe isawudo athebe suka laphana ukukha amanzi unathe ngesi umganu ubeka laphana uhamba Sibuyele eklasini. alihlalahlale nje khona selibuyele kwantambama enxe sokuyimisebenzi depending ukuthi iprogram ithini ngoba amaprogram ayijiyene ilanga ngelanga but thina sesekutraining sibe kwakusetshe kwakufundwa sibili senza ama-lessons wonke lichiyana ama-structures ebhoda ngani So you linoka off what time? ngo-4 then selisiyakudla Xa kukhona. Then after that sesiyarelax. sesirelax So isikhathi sokuvakatshelana-ke sibonana sixoxa sesiqalisa ukuqambelana amanga ukuthi ilanga litshone ukhumbule ekhaya sakhumbula ngithi kwakunje sakhumbula wena kwathini nxa ulabo obaziyo kumbe abanye ubaxoxela mina njengami ngingale empini abaningi vele lakathesi bathi ngoyitsholotsho they loved me so much ngangimncane but bangithanda omama labana osisi labana lakathesi ngosisi bami they are my sisters. I remember sesifikile lapha ekhaya angigijimile ngisiya phambili ngikhuluma ngendaba eyitsholotsho ahlangana labo sisi bami etown ngisengiyendile khona lapha engikhona lapha kusemendweni wami komlala I think ngikuthi yemuva okuyinto khona lokho ngihlangana labo etown usisi buhle uhlala enkulumane la uthe uzafuna ukubona futhi baba Ndebele bathi Susan sesilesikhathi singakuboni kathi ubunga ngithi hayi ngikhona suyendile ye wendele ngapi nangiyendele komunye ujaha wakithi khona ngale uMakhenzi Mlalazi koChenyungu bathi enalo umfana othatha umntwana ongakethi ngumfazi umntwana wena suyendile ngathi yesengiyendile selinomuzi wami so ngabantu abanthatha njengomnawa but ngabetsholotsho abePlumtree yebo ngiyabazi ukuthi ngabekhaya but I loved abantu betsholotsho bangithanda lami tsholotsho yangithanda kakhulu. So I find that sometimes maybe sukhuluma ukuthi kwawulesikhathi sompotana babexoxa. There was a lot of maybe ngesikhiwa ngathi myth making empini. Uthi kwathiwa ama-zebra enze so and some of those stories up to now uzama ukutshela abantu into leyo ayizangiyenzakale le but people believe those. Did you guys deliberately do that kumbe kwapho kwenzakala nje? Kulezinye izitori like ezazikhulunywa ukuthi abantu bayaphenduka anti kuloko kwakuthiwa khona amagorilla aphenduka uyathi ufika kiwe phenduke isiba isilwane kumbe phenduke isiba hayi ngamanga kwakungamanga nje angikholwa of course thina amazipra abangumama asizange sibuye front akulo abuye front sasisebenza sikhona ngale muva obhuti wababebuya but there is nothing like kulomuntu wakwaphenduka waba inyamazana akula ngama stories nje kwakuyikuthi yayiyimpi eyayiqalisa akungazake kubonakala impi elizweni lakithi leZimbabwe so there were so many stories ayikhulunywa amazipra manje ungabathola baphendula amanzi bahamba ukuthi badlana egangeni babesidla ukudla babekuphiwa izakhamizi babesidla ukudla of course okunye babengasuka la but babengakudla isikhathi esinganani besuka khona ngale kwakuphelele endleleni inxe sebezofika ngapha sebengasela lutho kumbe sokulutshwane but babencedwa izakhamizi abomama bethu labo baba bethu labo sisi bethu ababesele lapha yibo ababephikile obhuti thina sithi ngobhuti vele sibabiza obhuti. So ukhulumela ngosisi ababesele lapha before we go to you finishing the training ipressure yokuthi uhambe empini was it because abantu babefuna ukuhamba or amagerilla ayiforce abantu behambe kwakule excitement nje? Kwakule excitement radio leyana ekadeni Ngwenya wayebiza lwana mama uzuthi ngikhumbula kahle umama omncane wami esithi ebiza ethi mozi bakuthi kene mugelileni imizene ndili ngisheshana nto banda kachinda kambe onolebeleke njani umama wayesitho njalo umama omncane na Gloria athi imizene ndili ngisheshana ndili size yini nto banda kandantolo esishuthi ngabe umutsha useseyintombi njengathi ngabe sehambile but lathi sasikufuna wesi abanye bethu sivele enkomeni I mean ekulimeni sithole isigaba sonke sithethu sesele singu2 manje sithini sadubeka yiso isikhathi lathi sayenza ukuthi sase sifuna vele ukuhamba everyone wanted to go
sasingakwazi ukuthi kulani khona ngale but sonke sasifuna ukuhamba. So then you liyenza training yena up to what level ke lapho? Or wesikhathi singanani? Sayenza, it was from end of June up to bombardment 19 October 1978. So ungasitshela ukuthi iday yakhona kwahamba nje. Did you guys, or maybe before, did you guys see anything unusual? Yeah, khona kwakulento okuthiwa i-maximum vigilance. Maximum vigilance. Nxa kule ukuthi obhuti be-reconnaissance kule something abayibonayo kumbe abayisolelayo, kwakulesikhathi okuthiwa sibe ku-maximum vigilance ukuthi singabhonjwa anytime, i-enemy ingafika anytime. Asikwazi kumbe iyahamba phezulu iyahamba phansi, but everyone must be maximum vigilant ukuthi anything can happen. So we talk about maximum vigilance and balali kwazi ukuthi at some point bazalelana. Was there routine? Ukuthi kwakufundiswa yini ukuthi bangabuya ngenyawo liyenza so, bangabuya ngeframachina liyenza so? Yikho sasikulanda emaklasini after every day siku-training. Yizo izinto esasizitraina zonezo. Wawungatraini umbhobho kuphela, umbhobho uzawusebenzisa njani ungazivikelanga. Sasitraina ukuzivikela lokuthi uvikeleke, ukuthi nxa kukuthi umumo unzima you roll, wenze njani, amaqhinga wonke awempi awukulwa unala. Sifika i-bombardment akusitshela ukuthi kwahamba njani iday yakhona. Njengoba sasiku-maximum vigilance sasigebhe amaphithi lawana, omunye wayesiba lapho omunye balaphana kanjalo the whole camp. Right, sesibizela iparade kwathiwa omunye lomunye maximum vigilance lizizwa ngathi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, omunye lomunye kayiphithini yakhe. We ran to our pits, everyone wayele pit yakhe. Fike ngene ephithini yami laphana ngihlale. The bad part of it kwakungala kudla ecamp. Sasimelele amazili ngama-trucks ayidilivele ukudla. Yiko ama-trucks ayisebenza ngale sasiwasebenzisa ngale. Right, thina simelele umdumo ukuthi amabhunu azabuya ngani kumbe kuzaba njani. Sasikuthatha lightly vele, sasingakhumbula ukuthi bangabuya phezulu. Sengihlezi ephithini lapha ngikhangele eMpumalanga, I only saw amajethi ayi-2. Ngathi before that ngisahleze ephithini lokho ngizibuza ukuthi kanti kuyenzakalani lapha namhla, kukhanya ngani akufanani lokwensukwini, kukhanya ngani this is serious, it's more serious today. Ngihlezi khona phana kwabe kudlula i-company B, thina sasesivela kudla u-company A, kwadlula u-company B. U-company B nxa edlula laphana kulomntaka mama omncane wasala khona ngale mkushi. Xa ngikhuluma ngaye ubuhlungu, sasingu-2 khona. Uyadlula uyangikhulumisa uthi Sunte hambani le kudla. Azange adle umntaka mama. Ufika laphana yibo abantu bokuqala ababhotshwayo bafele kitchen. Sanda kudlula kahle indege, ngabona indege ezingu-2 zifelele eMpumalanga. Indege lezane ezingu-2, mina nxa ngisizwa kuduma ngithi ngamazili aletha ukudla. Nxa ngithi ngiyathi ngizwa umdumo ukhula kakhulu ngayo, ngithi ngiyathi ngibona ama-jet fighters ayi-2, angicabangeli lutho. Nxa sathi ama-jet fighter lawa ngizwe khona sebeqasa ukuwisa amabhomba, sebeqasa labana vele uThembelihle okuthiwa ngubaba wenkomo abazange babhonjwa befika ngoba mina ethi company yayiseduze le kitchen with first company. So la seliphumile kuma-pizza. Bedlula sasingakaphumi ngoba indege zazingakaqalisi. Bathe besanda kudlula, eqeda ukukhuluma nami esanda kudlula sesiyangena ekitchen, indege zathutsha. So wawesikhathi bani la? 11 o'clock, 11 a.m. So indege lezana nxa zithutsha ngithi nazi indege kathi indege lezi njani. Ngizwa ngiphongo kwethuka. Zahle zaqalisa ukuwisa amabhomba khonapho, zaqalisa ukuwisa amabhomba. Ngiphume ephithini ngigijima, I didn't know ukuthi kwenzakalani, ngirola ngiscrolla ngisiye emanzini duze lomfula, ephakathi komfula. Ngahlala emanzini from 11 o'clock. Kubhonjwa amakhiwa akhuluma, kuyatsha, kuyadutshulwa, kuyenziwani the whole day from 11 o'clock kwaze waba sebusuku. Ngalala khona, ngathola abanye emanzini
sathi kumbe siphume sawabona amakhiwa siloku siwabona belayitha amalayithi basimidlilo babiza impemba bethi buyanini. Emoyeni